Мен сен бір икаяда айтмаға, бір тарихта айтмаға біздің Қоранамыздан кечкен. Мына бұл мені қарбабам Абдраман. Оны лағапы капитан, сүйір ташлы капитан Абдраман деділер. Келелем, енді 52-53 сенелері анам, мен өзім бабам женгті өлді. Анам 10 ел бекледі бабамны, ол маған соң башқа адамға барды. О адамдан мені қардашым олды Руслан. Сол бұл оги бабамны çalışқан жерінен участка берділер бізге. Біз яптық еу. Самарқанда, Белинского 24. Белинский жолы 24-ші евде. Қоншымыз бар еді, Хатиже Битай. О Хатиже Битай дегенде бір 60-ларға келген Битай еді. О Оралға түшкен соң Самарқанға көчкендер. Оги оғылынан отырайды. Қаршымызда көшеу еді біздің еуіміз. Оларынқы да көшеу еді. Бір көшеде де Esma Битай отырады, Esma апте. Бір көшеде де Анифе апте отырады, Илмакадан. Бұл 4 Құранда пек бір-бірлеріне барып келіп, пек бір-бірлеріне сеуіне ішіне сылап, болларын жуып, бітіріп, анамдан екіміз азбар ішіне шығып, шүкір енді бітті деген вақытында қоншы Хатиже Битай келді. Selamlaştık, nettik. Ay dedi, maşallah dedi. Son anamdan hepimiz kırıp evin içinde nasıl olganını bakacak olduk. O arada Hatice Bitay ana o ramkanı gördü. Kaysı bir ramkanın içine hepsi ufak karçıkalarını anam cıyıp koyganını. Son bu Hatice Bitay baktı da bana bu karçıka ufak edi bu. Son onu biz büyüttürdük. Ufak karçıka çıkında parmağından korsetti de Alme dedi, balam dedi, ya bu kimin olayı dedi. Anam birden kes kulak, birden nasıl anam babasının bu apay bilgenini istedi bilmeye galiba da oğa böyle dedi. Asıl bilmeyeyim Hatçala dedi, kaydan düşken bu karçıka dedi, bekim vagonda birisinden düşkendir dedi. Ben bu adamı tanımayım dedi. Vay Alme, ben sana bir şey aytayım dedi. Ben dedi 16 yaşındaydım dedi. Biz dedi Subhi sokağında Simferopol'da oturaydık, Ahmetçik'te dedi. Anamdı dedi, yılını dedi, duasıydı dedi. Beni daim bu adamdan pek yakışı tanış ekinler. Suyur taşlı bu adam dedi. Bu adamın adı Kapitan Abdraman dedi. O dedi, çok zanaatlar bilekin dedi. O saatte remont etekin, mramırdan mermer taşları da yapaykin dedi. Nemelerge, mezarlıklarda. O dedi, Degirmende işleteyken o adam saat bakakın şvetsarski, o adam dedi tüfekler bakayken dedi, o adam özü dedi leginkalar, tresorlar, şeyler, boçkalar, o adamda bilmegen zanaatı yok eken. Onun için bu Allah'a bergenler kapitan dep dedi. Buna bu adam dedi daimli dostu dedi, geldi duaga dedi. Ben bu adamı o kadar sevdim, o kadar beğendim dedi. Son dedi, sondan anladım ki dedi, o adam evlenip ayrılgan dedi. Ayşe degen bir kızga dedi. O tulaykın vakit dedi. Ben onun tulluğuna bakmadım dedi. Benden büyük oğanına da bakmadım. O vakit 33-34 yaşlarındaydı o dedi. Ana dedi, son dayım dedi, çapa baram dedi. Evet, duada hepsi erkişler oturalar odada dedi. Kısa yakılga kirmegen de olmay dedi. Ben kapıga acık getireyim her şeyim dedi. Son dayım sofraga koya dedi. Son ben dayım çağırdım da ayttım. Dayı ana o nasıl adam ya? Buna adamını ben sevdi oldum bu adamga. Bir şey etseniz, yapsanız dep ayttım dedi. Son dayım barıp onu buna bu kumuş tabakerkasını bir siyarcık berseniz ma tabakerkanızın degen. Karban bergen oğa. Son onun içine zapiska yazıp koygan. Son Karbabam da diyor bu Hatice Bitay'ını sevdi olganını. Oğa bir nete, o özü bir ağır vaktleri özünü Karbabam'da. Son Karbabam yaza bir ek satırçık, torununuzun mağa oldursanız diye Karbabam. Da, dayısına tabakerkanı, mınau tabakerkanı uzata. Son ayta vay de, men de dayan siyar çekken edim de. Yok de, men siyarım nezeti başka de Karbabam ayta. Son o adam ala tabakerkanı açıp, baksa anda bir kağıt üstüne yazılgan torununuzun mağa oldurun dep. Son o adam çıka kapıga, azbarga
Хачи Битайын бабасына айта, анау адам дей, білесіз да, дей, Абдраман бейні дей, мына Хатижен бегенді дей, маға олдырсаңыз деп айта, не деп айтасыз дей. Жоқ, мен тұл адамға қыз бермеймін деген дей. Шайды детіп, у қала. Хачи Битай пик ағылай, пик яна. Ама келем 1,5 жылға бармай, бір тұл ақайға 4 баласы олған бір ақайға бере оны бабасы. Соң бұны айтқан соң анам құшақлап үйерде Хачи Битайны өпіп, вай сіз мені анам олacak екенсіз, бұл мені бабам деп, олар ана қыз тұтыштылар. Бізде Хачи Битай деп башладық оға. Анам оны өлі бақайды, өзінің анасы кімі бақайды. Хаста болып 63 yaşına келіп өлді. Анам оны янынан бір даққа кетмейіп, ашыны, суыны, бүтін түбіні темізлеп, нетіп өлі